Let me take this time and greet each one of you in the powerful and wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Ante ke tsena ko e ke le dumedise mo leineng la ga le nonofileng la ga Jesu Kriste. And also allow me to wish you a happy Sabbath. Mme ke be ke le ntetelele go leletsa Sabata se se molemo. Dear friends, we are so happy and we are so excited to come and worship with you in Motswedi Seventh Adventist Church. Ditsala re itumetse ebile re tetse boipelo go tla go obama le lona mo phuthegong ya Motswedi ya baliti. Last week we were introduced and the plan or the arrangement we started with Motswedi Seventh Adventist Church. Beke e hitileng ne re itsisiwe mme be re rulaganya gore ra go simolola ko Motswedi. And I decided that in my itinerary I should start here. Mme ke be ke ikaela gore mo thulaganyong ya me ke simolola ha. And then we will round the districts and then come back here. E be ke ya go dikologa mo kgaolong ke be ke boela. And also for the sake of those who may have come after maybe 2006. Mme gongwe go bao ba e leng gore lo tsile gano morago ga 06. I once served here as an intern pastor. Ke ne ka simolola ha ke le moruti yo mošwa o santseng a ithutuntsha. I started my pastoral ministry in Motswedi Seventh Adventist Church. Ke simolotse bodiredi ja me ja seruti ha mo That's why Motswedi. most of the faces are familiar here. Ke sone se e leng gore di hathogo tse dintsi tse ra itsane. But we thank the Lord that I can see new faces here. Mme ke leboga Modimo gore ke kgona go bona hathogo tse dišwa. And this shows that the church is growing. Mme mo go supa gore phuthego ya gola. May the Lord bless you A Modimo a lo segogatse for keeping on growing gore lo bo lo tsweletse lo gola, and continue to grow lo bo lo tswelela lo gola until Jesus comes. go itlhela Jesu ata. Dear friends, today is a very, very special day, especially for the women's ministries. Ditsala tsatsi leno ke tsatsi le le haphegileng segolobogolo go bomme. And I know that most of you are shocked, you are surprised to see a man preaching on the day that is for women. Mme ke belela gore le tshwanetse be le tshogile lo akabetse go boyanong go rerarre mo nakong ya bomme. Because all the churches in the Seventh Adventist Church today, they've set aside this day for women. Ka gore tsatsi leno le beetswe ha thoko ke phuthego ya seliti le ga tselothe e le beela bomme. But when I told the elder that I'm coming to worship with you in Motswedi, the elder said, please take the sermon, greet us with a sermon. Mme ile ke re ke a go obama le Motswedi go bo go teng ya re dumedise ka thero. So it is not because I was bulldozing. Ga se ka ntateng ya gore ne ke nna dikgoka. It is not in my nature to do that.
ga ke a nna jalo. But I think in the afternoon we'll give the women an opportunity to be able to continue with their program. Mme ke dumela gore mo sekologong bo mme lo tla tswelela ka thulaganyo ya lona. And also allow me to express my heartfelt condolences to Motswedi Seventh Adventist Church. Mme ntetelang gore gape ke tiise matshediso a me. You know, this week I was informed that you lost a member Ke ne ka bolelela gore beke e lo latlhegetswe ke leloko by the name Phemelo Mafoko. yo o bidiwang go te ke Tumelo Mafoko. I had the privilege and the opportunity to go to the family during the week, Ke ne ka nna le sebaka sa go a go ba lelwapa ga gare ga beke, and we know that he will be buried tomorrow in Ratholo. mme re itse gore o tla hitwa ka mosoko ra And tholo. I know that most of us here are planning to go and be with the family. Mme ke itse gore bontsi ba rona gona ga re ikaelela go ya go nna le ba lelwapa. I'll also be joining those that are going there so that we can go and be with the family. Mme le re ikaelela gore re nne le bao ba ba tabong ba go nna le ba lelwapa. And let us continue to pray for those that are bereaved. A re tsweleleng ke go rapelela ba ba latlhegetsweng There are many, I cannot mention them here, all of them. ba bantsi. Even in G West, there are some that we have lost some members that side, Le ko Gaborone West re latlhegetswe ke maloko gone and they ka will be kwano. buried tomorrow. Le bone ba hitha ka So moso. let us pray, dear friends. We see that this world, things are now changing. A re rapeleng ditsala ra lemoga gore lehatshe le la hetoga, dilo di a hetoga. Without wasting your time, Ke sa senye nako ya lona. I've been told that in Motswedi, you keep time. Ke boleletse gore mo Motswedi mo re tshegetsa nako. By 12 o'clock, we should be done. Ka nako ya 12 re tshwantse be re heditse. I want us to take our Bibles Ke kopa gore re ntshe dibaebele tsa rona. and we go to the book of Exodus. Re be ra ko lekwalong la diphudugo. You know, there's something that I've noticed about the Adventists these days. Ke lemogile sengwe ka ba le tumela tsa gompieno. When we go to church, sometimes we don't even carry our Bibles with us. Ha ra phuthegong go ngwe ga re tsamaye ka dibaebele. And do you know why we do that? Lo a itse gore ke eng re dira It is jalo? because when we get them, sometimes we don't even have the opportunity to read the Bible. Ke gore go gongwe ga re na le ga ile yone nako ya go bala baebele. Sometimes when we get there, the pastor will just take one verse and then the whole sermon will just be on one verse. Go gongwe moruti o tsena kwa be temana e le nngwe hela e le yone ya rara mo go And yone. imagine you have been carrying this book coming to church. A ka hela o nna o tshotse lekwalo le go ta phuthegong. But my dear friends, today I want us to read the Bible. Gompieno ke batla gore re bale baebele I want tsela us tsa to study the Bible ke batla gore re ithute baebele. so that we may appreciate the lessons that we get from the Bible. Gore re te re ikakolele re lemoge dithuto tse re di hithelang mo And also, I baebeleng. want to encourage us, dear friends, to study the Bible individually in our homes. Mme ke batla gore rotloetsa gore a re ithuteng baebele ka bongwe ko malapeng a The rona. Seventh Adventist Church has a program that we call Revive by His Word. Kereke ya Seliti e na le thulaganyo ya Revived by His Word. Where we read a chapter a day. Ha re balang kgaolo ka letsatsi. And today we are on Exodus chapter 1. We are studying the new book. Gompieno re mo go Exodo kgaolo ya ntlha re simolola lekwalo le And I lešwa. want us to read this chapter together. Ke batla gore re bale kgaolo e mmogo. And thereafter, we're going to just highlight some points that we can get from this chapter. Mme re tla bo re nankola dintlha tse re ka di ithelang gone. And I'm reading in your hearing. Ke ile go bala mo theetsong ya lona. Verse 1. Temana ya Now ntlha. these are the names of the children of Israel who came to Egypt. Each man and his household came with Jacob. Jaana a ke one maina a bo morwa Israele ba ba tsileng mo Egepeto monna mongwe le mongwe a ta le banto ya gagwe. Verse 2. Reuben, Simeon, Levi, and Judah. Ba tsile le Jakobe, Rubene, Simeone, Lefi le Juda. Verse 3. Issachar, Zebulun, and Benjamin. Isakara, Sebulone le Benjamine. Verse 4. Dan, Naphtali, Gad, and Asher. Daniel, Naphtali le Gate le Asere. Verse 5. All those who were descendants of Jacob were 17 persons, for Joseph was already in Egypt. Mewa yotlhe e duleng mo mankopeng a ga Jakobe ke mewa e 17. Josefe o ne a setse a le ko Egepeto. Verse 6. And Joseph died, all his brothers
and all that generation. Josefe a swa le bo morwawe le bo morwa rrago bothe le bothe ba lobaka loo. But the children of Israel were fruitful and increased abundantly, multiplied and grew exceedingly mighty, and the land was filled with them. Bana ba Israele ba ungwa thata ba ata mo go golo ba ntshihala ba nonoga ka thata iteletseng ba tala ka lehatshe. And now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph. Jaana ga tsoga kgosi e ntšha e busa mo Egipto e neng e sa itse And he Josefa. said to his people, look, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Ya raya batho ba ene ya re bonang batho ba bana ba Iseraele ba bantsi ba bile ba nonogile bogolo go rona. Come, let us deal shortly with them, lest they multiply and it happen in the event of war, that they also join our enemies and fight against us, and some go out of the land. Ntong a re direng ka bothale ka ga bone ba kata ba ntshihala mme go diragale gore motha mongwe ga go nna ntwa bapate ba rona ba thabane le rona mme ba itsamaele hela ba tswa mo lehatsheng la rona. Therefore they set taskmasters over them to afflict them with their burdens, and they built for Pharaoh supply cities, Epethon and Ramesses. Ke gone ka moo ba togileng ba ba thomela badirisi go ba utlwisa botlhoko ka merwalo ya bone ba agela Faro metse ya dipolokelo e bong Pithome le Ramesese. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew, and they were in the dread of the children of Israel. Hela jaaka ba ba utlwisa botlhoko bone ba ntshihala bogolo ba nama bogolo mme ba nna pelo e botlhoko ka ntlha ya bana ba Iseraele. Verse 13. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor. Baegipto ba dirisa bana ba Iseraele ka bopelo thata. Verse 14. They made their lives bitter with hard bondage, in mortar, in brick, and in all manner of service in the field. All their service in which they made themselves was with rigor. Ba dira gore go tshela ga bone go nne botlhoko ka tiro e thata ya go duba seretse sa setene le ka tiro nngwe le nngwe yotlhe ya mo nageng. Tiro yotlhe ya bone ba ne ba e dirisa ka bopelo e thata. Verse 15. Then the king of Egypt spoke to the Hebrew midwives, to whom the name one was Sephra, and the name of the other Pua. Kgosi ya Egipto ya bua le babelegisi ba Bahebera, mongwe leina la gagwe go te Sihera le leina la yo mongwe go te Pua. And he said, when you do the duties of midwife for the Hebrew women and see them on the birth stool, if it is a son, then thou shalt kill him. But if it is a daughter, then shall she live. Kgosi ya re e re lo belegisa mosadi wa basadi ba Bahebera lo ba bona ba le mo setulong sa pelego ha e le ngwana wa mosimane ho lo mmolaya ha e le ngwana wa mosetsana ho a tshele. Verse 17. Then the midwives feared God and did not do as the king of Egypt commanded them, but they saved the male children alive. Babelegisi ba boiga Modimo jalo ba seka ba dira jaaka kgosi ya Egipto a ba laotse ba tshedisa bana ba basimane. So the king of Egypt called for the midwives and said to them, why have you done this and saved the male children alive? Kgosi ya Egipto ya bitsa babelegisi ya ba raya ya re lo dirile selo se ka ntlha ya eng ha bonene lo tshedisitse bana ba basimane. Verse 19. And the midwife said to Pharaoh, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwife come to them. Babelegisi ba raya Faro ba re ke ka go bo basadi ba Bahebera ba sa nna jaaka basadi ba Baegipto ka go bo ba bogego
ba te bapelegisi ba ise ba te kwa go bone. Verse 20. Therefore, God dealt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mighty. Modimo a direla babelegisi sentle, batho ba ntsigala ba nonoga segolo thata. Verse 21. And so it was, because the midwives feared God, that he provided households for them. Ga diragala ya re ka babelegisi ba boiga Modimo wa ba direla metse. Verse 22. So Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Faro a laola batho ba gagwe botlhe hela a re, ngwana mongwe le mongwe wa mosimane yo o belegwang le mo lathele mo nokeng, mme ngwana wa mosetsana mongwe le mongwe ene le mo tshedise. May the Lord bless the reading and the hearing of his word. Amen. A Modimo a se go a tse palo le kuto ya legokwa la gago. Let us bow our heads as we pray together. Our dear Heavenly Father, Lord, we thank you so much for the gift of life. We thank you, Lord, for the word that we have read in our hearing, which was written through the inspiration of the Holy Spirit. We invite him once again, the Holy Spirit, to come and help us to understand this word, and also to give us strength and power to be able to apply this word, the lessons that we're going to get from this word in our lives, Father. Bless all of us. We pray all these things in Jesus' holy name. Amen. You know, when we read the Bible, Ha o bala Baebele, the first 5 books of the Bible were written by Moses. dikwalo tsa ntlha tsa Baebele di ne di kwalwa ke Moshe. And even the book of Exodus, it was written by Moses. Le lekwalo la Exodo le ne le kwalwa ke Moshe. The word Exodus, Lekwalo la diphudugo it means exit. go toa go tswa, It means departure. go toa go tsamaya, It means going out of something. go toa go tswa mo selong. So if you have been reading with us the book of Genesis, Ha o no ntse o bala lekwalo la ditshimologo le rona, you will notice that there was a time when God told Jacob to come to Egypt. o ka gakologelwa gore go na le nako e ne Modimo a raya Jakobe a re a ye kwa And he Egepeta. stayed in Egypt for a very long time. A ba nna kwa Egepeta lobaka lo lo And you telele. need to understand why God asked Jacob to come to Egypt. Lo tshwanetse go tlhaloganya gore ke eng Modimo a ne a re Jakobe a ye Let me Egepeta. tell you some reasons here. Nte ke lo he mabaka. God had told Abraham that he's going to inherit Canaan. Modimo o ne a boleletse Abrahame gore wa go rua Kanana. And because he's going to inherit Canaan, it was not at that time that he was going to inherit Canaan. Mme ga se ka lobaka lone le na a bolelela ka lone lo a ta ruang Kanana. The land of Canaan was inhabited, was possessed by warmongering people. Lehatshe la Kanana le ne le na le bontwa dumela. It was inhabited by heathen tribes or heathen nations. Le ne le ruilwe ke baheitane. There was no how the children of Israel were to inhabit that land at that time. Go ne go sena jaaka bana ba Iseraele ba ka rua lehatshe leo ka nako eo. And therefore, they were left with 2 choices. Mme ba bo ba setse ka maikgethelo a The first mabedi. choice we have already mentioned that they were supposed to drive out those nations there. Sa ntlha ne le gore ba kgorometse ditšhaba tse le If kwa they ntle. don't drive them out, they were supposed to now mingle with them, Ha ba sa kgoromeletse botlhe kwa ntle ne ba tshwanela ke gore ba bo ba kopana le bone. be one with them, Ba nna bangwe le be bone. among them. Ba nna ga gare ga So bone. God decided to preserve the purity of the children of Israel by removing them from Canaan at that time. Modimo a ba ikaelela gore o tla tshegetsa bophepa ba bana ba Iseraele ka go ba ntsha ko And the Kanana. safest place for them, it was Egypt. Mme lehelo le le neng le babalesegile e bo e le Egepeta. When they arrived in Egypt, Ha ba goroga kwa Egepeta, remember what Joseph suggested to them. gakologelang gore Josefa o ne a ba rare. Joseph said, when you go and introduce yourself to Pharaoh, A ba rare ga lo tsamaya lo a go ikitsise Faro. you must say you are shepherds. Lo mo reye le gore lo badisa. Because the shepherds were an abomination to the Egyptians. Ka gore badisa e ne le dihedisa pelo mo ba They were Egepeta. belittled, they were despised by the Egyptians. Ba ne ba nyenywa ba nyefolwa ke ba Egepeta. Because of how they were considered, they were looked at. That thing helped them so that they can not mingle with the Egyptians. Mme ka ntateng ya ka ga neng ba lejwa ka teng,
ba ne go mo ga ba thusa gore ba seka ba kopana le baegepeto. My dear friends, Ditsala tsa me, sometimes when we are despised, go gongwe ga o nyefolwa when we are belittled, o lebelwa kwa when we are tlase, looked down upon, o lebelwa kwa tlase, that thing may help you. It may be for your own advantage. e ka tswa e le go go direla molemo. But some of us, we get offended when we meet those conditions. Mme bangwe ba rona ra kgopega ga re kopana le diemo tseo. But Joseph said, when you go and introduce yourself to Pharaoh, Mme Josefa a re ga lo tsamaya lo a go ikisitse please make sure farwe, that Pharaoh knows that you are shepherds. tswetswe thomamisang gore lo molela gore lo badisa. Ellen G. White says this. Mmawaete a re ka se If they did not make that very clear to Pharaoh, ga ba ne ba sa bolelela Faro jalo, some of them were going to be taken and to be put in that government there. bangwe ba ne ba go tsenngwa mo pusong. And because of that condition, some of them, their faith were going to be compromised. Bangwe ba bone tumelo a bone ne e tla bo e thakathakangwa. I know some of you may be asking this question, but why did Joseph not want his brothers to be promoted? Mme gongwe lo ka tswa lo ipotsa potso e gore ke eng Josefa e ka re nna a sa bate barwa rragwe Joseph ba knew tswelediya maemo. the character of his brothers, Josefa o ne a itse barwa that are not rragwe. like him, who can stand against all the challenges that meet him. O ne a itse gore ga ba tshwane le ene, ga ba ka ke ba emela dikgwetlho. You know, most of us as Adventists, Bontsi ba rona jaaka balete we are very good when we go to Adventist schools. re siame ga re ya kwa dikolong tsa And it's balete, very good for us to go there. mme go molemo gore re Because ye when teng. we go to public schools Ka gore ga re ya kwa dikolong and tsa our mongwe le faith mongwe, is challenged, tumelo ya rona e be e we gwetiwa, cannot stand for our faith. ga re kgone go emela We tumelo cannot ya rona. defend our faith. Ga re kgone go emela So tumelo ya Joseph rona. understood how they were going to be challenged if they were given those positions there. Josefa o ne a itse gore ba go nna le dikgwetlho di ga ba neelwa maemo That's why a. he said to them, please, when you go there, tell Pharaoh that you are shepherds. Ke sone sa ba rare ga lo aka kwale bolelang Faro gore lo Because shepherds badisa, are despised. ka gore badisa ba o lebelwa ko They are tlase, looked down upon. ba lebelwa ko And tlase. because of this, you are going to be separated from the Egyptians. Mme ka ntlha ya gone mo lo tabo lo gaphegetse And baegepeto, this thing is going to help so that you don't worship the idols that the Egyptians worship. mo go tla lo thusa ka gore ga lo ka ke la obamela diseta tse baegepeto ba di Your obamelang. faith is not going to be challenged. You're going to be given a separate place where you stay by yourself. Tumelo ya lona ga e ka ke a gwethiwa lo tabo le beetswe ga thoko. And my dear friends, Jaanong the ditsala, children of Israel were given the best of the land of Egypt, bana ba Iseraela ba ba hilwe lehatshe le le nonneng mo the egepeto, land of Goshen. lehatshe la Because Goshene. this place was so fertile. Ka gore lehelo le le ne le nonne, It provided the conditions that made them to increase rapidly. ga bo go ba mo seemong sa gore ba ntsigale ka bogego, Because they were eating so well, they increased so rapidly. ba ne ba ja sente ba o tota. And my dear friends, Mme ditsala tsa me, this rapid growth of the Israelites go gola mo ga Baiseraele brought danger now to themselves. ga bo go ba direla mathata go ba tsietsa kotsi. You know, when you read verse 6, Ga o bala temana a borataro, look at verse 6. lebelela temana a borataro, In fact, before we go to that one, pele ga re ya koo, let's look at verse 6. a reng ko temaneng ya The point that I borataro. wanted to mention, let's peg it to, we will come to it a little later. The Bible says, and Joseph died, all his brothers and all that generation. Josefa a swa le bo morwa rrago botlhe le botlhe ba lobaka loo. In other words, the people that came from Canaan, coming to Egypt, they all died. Batho ba ba neng ba tswa ko Kanana ba taegepeto botlhe ba The swa. only people that remained were the ones that were born in Egypt. Botlhe ba ba neng ba sala ke ba neng ba tsholetse ko Egepeto. And by the way, most of these people, they don't know why they were there. Mme kana bontsi ba batho ba ne ba sa itse gore goreng ba le gale. God was just protecting them and helping them to grow in Egypt so that they can be able to go now to the promised land when they are now a nation. Modimo o ne a ba sireletsa gore ba golele mo Egepeto ba ntsihalele mo Egepeto gore ha a setse a ba ntsha a ba busetsa ko Kanana e be e le tšhaba e ntšha go theleng. And now all these people died. Batho ba botlhe ba swa. And now we see a new generation coming forth. Re bona tšhaba e ntšha e tswa. I want us to look at verse 8.
Ke batla gore le be le temana ya Now, bobedi. there arose a new king in Egypt who did not know Joseph. Jaana ga tsoga kgosi e ntšha e busa mo Egepeto e neng e sa itse Josefe. You know, when you look at this verse, Ha o lebelela temana e, you may ask yourself many questions. o ka ipotsa dipotso tse dintsi. When we have a new pastor in Motswedi, Ha re na le moruti wa mošwa mo and Motswedi, then this new pastor fails to know the previous pastors, mme be a sa itse baruti ba ba hitileng, what could have happened? go ka bo go se go diragetseng. In our context, it may be that he was not informed about those pastors. Mme gongwe go ya ka rona re ka bo re ka akanya gore ga a itse But, go a bolelwe ka but it's baruti not ba. the case right now. Mme ga se gone mo neng go In our diragala. case, it may be the lack of records. Mo gongwe e ka tswa e le gore gare go a kwalwa, But it is not the case right now. mme ga se tshwane In seemo our case, seo. it may be that there's no what we call organizational memory. Mme gongwe gape e ka tswa e le gore ga gona kgakologelo ya lehelo. But my dear friends, let me assure you, Mme ditsala nte ke le I ruri gape. know all the pastors that pastored Motswedi 700 Church. Ke itse baruti botlhe ba ba tileng mo And phuthegong I ya Motswedi. greatly appreciate the work that they've done here. Mme ebile ke lemoga tiro e ba e dirileng And gape. there's no how we can work as if we don't know that there were people who did God's work here. Mme ga re ka ke ra dira jaaka ekete go na le ga gone go nne le But batho there gane ga ba arose a dira new tiro. king in Egypt who did not know Joseph. Mme ga tsoga kgosi e sa itseng Josefa kwa Let me tell Egepeto. you something about the Egyptians, dear friends. A nte ke le bolelele sengwe ka ba Egepeto. When there is something that the Egyptians they don't like in their history, Sengwe se se diragalang ka ba Egepeto ga ba sa rate ditso, when they don't like something that happened to them, ga ba sa batle dilo tse di ba they diragaletseng, try everything humanly possible to make that incident to be forgotten by every person. ba thomamisa gore tiragalo eo ga e gakologelwe ke ope. The church is not with us here. Phuthago ga If ena you le have rona. to go and tour these places in Egypt right now, Ha o batla go a go tsamaya mo mahelong a ko Egepeto le there are Mojanang, some gods there go na le who will make sure that you don't go to those places. batho ba ba tla thomamisang gore ga o ye ko mahelong ao. The Egyptians, first of all, they don't know about these places. They don't know what happened. Ba Egepeto ga ba itse gore go diragetseng ko When you go mahelong. there and you tell them that I want to find out this place that is mentioned here in the Bible, they will tell you we don't know anything about that. Ha o tsamaya o ba ra gore ke batla lehelo le kwadilweng mo Baebeleng ba re ga The re itse ka lehelo. Egyptians, they try by all means to forget everything that they don't like about their history. Ba itebatsa sengwe le sengwe se ba sa se rateng ka ditso tsa And I've bona. noticed this about us as human beings. Mme ke lemogile se re If le there is batho. something that I've done in my life which I don't like, Ha go na le sengwe se ke se dirileng se ke sa se I rateng, try by all means to forget it. ke batla go se lebala. I don't have a disclosure on this item A ke ka bua ka kgannye so that I can be able to learn some lessons out of this experience. gore ke te ke ithute dingwe ka maiphitlhelo a. And the same thing applies even in the church. Go diragala jalo le mo The same phuthegong, thing applies in our families. le mo malapeng a rona. When something has happened and we say, brethren, let's talk about this. They say, no, let's not talk about that. Let's forget about that. Hela ha ore a re bueng ka kgannye ba gaetsho. Ba te, Even in the church, if something has happened here, and then we said, let's talk about this as a case study so that we can have some lessons to learn from this. People avoid talking about which they don't feel that they don't like. Le ga o ka ba ra re a re ithuteng ka tiragalo e re diragaletseng ye gate. There arose a new king in Egypt Ga tsoga kgosi kwa who did Egepeto, not know Joseph. yo a neng a sa itse Because the Josefa. Egyptians are trying by all means to remove and to delete and to erase everything that they don't like about their history. Kana ba leka go sutha ba bo ba phimola ba bo ba itebatsa sengwe le sengwe se ba sa se rateng ka ditso tsa I bona. don't know about you in Motswedi. Ga ke itse gore lona mo Motswedi. Are there some things that you are trying by all means to remove, to hide away? A gona le dilo dingwe tse le lekang go di hita. Are there some things in your family that you are trying by all means to put aside A and gona le forget? dilo dingwe mo malapeng a lona tse le lekang go di beela Are kwa. there some things in your personal life that you are trying by all means to make sure that you forget them? A gona le dilo dingwe mo matshelong a lona tse le batlang go di lebala. There was a new king in Egypt Go ne go na le kgosi e ntšha who ko did not Egepeto. know Joseph. Yona a sa itse The Josefa. photo of Joseph was not put anywhere in Egypt. Setshwantsho sa ga Josefa ne se sa bewa gope ko As Egepeto. someone who has been a prime minister of Egypt,
jaaka a kile a nna mongwe wa baeteledipele ba Egepito. My dear friends, I want us to look at another verse here. Ditsala ke batla gore lebelele temana e nngwe gone. We go to Judges chapter 2. Baatlhodi kgaolo ya bobedi. And I want us to read from verse 8 going downward. Baatlhodi kgaolo ya bobedi go tswa ka temana ya borobedi. We are talking about after the death of Joshua here. Re bua ka morago ga leso la ga Joshua. Now Joshua the son of Nun, the servant of the Lord, died when he was 110 years old. Judges chapter 2, we are reading verse 8. Temana ya borobedi. Mme Joshua morwa Nune mothanka wa ga Jehova a swa a le botsoge jwa dinyaga di le 140. We will skip verse 9 and we go to verse 10. When all that generation had been gathered to their fathers, another generation arose after them who did not know the Lord nor the work which he had done for Israel. Bothe ba kokomane eo ba phuthelwa kwa go borrabo mme ga tsoga kokomane e nngwe morago ga moo e se kang ya itse Jehova le fa e le yone tiro eo e diretseng Israele. Let us read verse 11. Then the children of Israel, in other words, that generation, did evil in the sight of the Lord and served the Baals. Bana ba Israela ba dira se busula mo mathong a ga Jehova ba direla bo Baale. You know, when there is a generational gap, Ha go nna le photha, especially in terms of relaying and communicating information, segolobogolo ha go tlhoka go buiwa ka melaetsa when there e is botlhokwa. this continuity in Go terms mo of go tswelela. information, communicating information, Ha go tsweletse go buisanngwa this is exactly what happened. kana go sa buisangwe ke sone se se diragalang se. The children of Israel, Bana ba Israele those that were with Moses, ba ba neng ba na le those that were Moshe, with Joshua, ba ba neng ba na le Joshua. and after Joshua, remember, it was the elders who were leading. Mme kana morago ga Joshua e ne e le bagolwane ba neng ba So eteletse when, pele. after all these people died, Ha batho ba botlhe ba swa, there arose another generation which don't know the Lord or what God has done for go Israel. bo go tswa kokomane e ne e sa itse Jehova mme ebile e sa itse gore o dirile eng. My dear friends, Ditsala tsa it me, is very, very important that as we live in this time, ha re tshela mo nakong e, especially us who have been Adventists for a little longer time, segolobogolo rona ba re sa bolong go nna baledi, let us make sure that we pass the baton to the next generation. a re tlhomamiseng gore re hitisa thobane re e neela kokomane e ha You morago. know, when you see this generation not knowing the Lord, Ha o bona tšhaba e kokomane e sa itse it morena, is because the previous generation did not pass the baton to them. ke gore kokomane e ha morago e ha pele ga bone ga ya hitisa thobane. The church did not hear this, and I want to repeat this. Phutego One. ga ya utlwe ke batla gore ke You know, many a times Ke we boeletse. blame the young people for what they are currently, go le gantsi re ba bašwa molato ka ba se ba leng sone that they are gompieno not spiritual, gore ga bana they are not semowa, committed in spiritual matters, ga ba tshwagalela they are not tumelo, faithful in returning tithe and offerings. ga ba boikanyego mo They're not bokhutlong doing all these things. ga ba dire dilo But tse. my dear friends, especially parents, Mme ditsala segologolo rona what we batsadi see in the young people, se re se bonang mo bašweng we are like someone who's looking at himself in the mirror. re tshwana le batho ba itibile mo We are just seiponeng. looking at our reflection of who we are. Re bona setshwano sa rona gore re bo mang. Most of us as Adventists, Bontsi ba rona jaaka baledi our homes are no longer homes but hostels. magae a rona ga a se tlhole e le magae, It is just a place where we come to sleep and eat there. ke mahelo a borobalo. It is no longer a church, it's no longer a home, it is no longer a school. Ga e sa tlhole e le phuthego, ga e sa tlhole e le sekolo. I want to plead with Motswedi Seventh Adventist Church. Ke batla gore ke ikuele mo baleteng As ba I see Motswedi. some adults here, Jaaka ke bona bagolo gone let us ga, empower the young people. a re neeleng Let us bašwa empower the dithuto, next generation a re ba neeleng so nonogo that we don't have a situation like this one. gore ga re nne le seemo se se After we tshwanang are se. dead, after we are gone, Morago ga re tsamaile re then huleng, the church now gets into, is derailed from its mission. phuthego e be gapaga seporo. There was a Pharaoh who did not know Joseph. Ga bo gona le Faro yo o sa itseng And this Josefa. Pharaoh comes with a suggestion.
mme Faro o ta ka maikaelelo He says the children of Israel are growing so mightily a re bana ba Iseraele ba gola bobe that when there is war, mme hela ga go nna le ntwa they are likely to join our enemies. go kgonagala gore ba bo ba kopana le And then ba they ba leave bangwe. our country, they leave us alone here. Ba bo ba re tlogela goneha My dear friends, let me tell you this, ditsala nte ke le bolelele that se Egypt was enjoying free labor from the Israelites. kana baegepeto ba ne ba bone malata mo baiseraeleng The Israelites were being exploited by the Egyptians. baegepeto ba ne ba kgokgontsha baiseraele So they wanted them to stay here. ba ne ba batla gore ba nne ha But when they saw how they were growing so rapidly, mme ga ba bona ka ga ba golang teng they feared that one day, ba bo ba boiga gore when tsatsi there is lengwe war, ga go le ntwa these people are going to join our enemies. ba ile go kopana le ba ba And in that war, because of that war, they are likely to leave us. mme ka ntateng ya yone ntwa eo ba tlo re tlogela And then Pharaoh suggested a strategy that will reduce or maybe it will mitigate or it will slow their growth rate. mme jaanong Faro a ba ata ka maano a gore a ba hokotsa go gola And he says, let's put them into hard labor. a re ba tsenye mo tirong e thata He thought by bringing hard labor to them, it will slow their growth. a ba re hela ga re ba berekisa thata ba ta se ke ba tshole thata But what happened, dear friends? mme ga diragalang ditsala You have your Bibles with you there. lo tshware dibabele The tsa Bible says, lona the more they were oppressed, the more they increased. gate ga ba gatelelwa yana ba bo ba gola You know, it's segolobogolo like this was so proportional. The more they were oppressed, the more they grew. kana jaanong mo bogole ka lekana ga ba gatelelwa ba tshola And then Pharaoh said, you know, this strategy of bringing hard labor to them is not working. mme Faro a ba re wa itse gore ke eng mo a go Now he berekeng went to the midwives. ga ba ya ko He says, babelegising when you are helping them, you are assisting the Hebrew women. ga o le thusa bomme ba ba hebera And go then you belega discover that it is a son, a male child. ga lo lemoga gore ke morwa Kill that child immediately. le be le mosoka And then what did they do? ba 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 dira eng By the way, these midwives, dear friends, they were Hebrews. kana Or they were Jews. babelegisiwa ne le bahebere So they were told that kill your own people. ba tawa go to bolang ba ga As you eno are assisting them, kill them there. ga lo babelegisa ba bolaeng But the Bible in verse 17 says, these women, these midwives, they feared God. mme baebele ya re kana babelegisiwa ba ba boiga modimo They were not willing to do what the king asked them to do. ba bo ba sa kgone go dira sa kgosi a se ba laolelang And verse 19 says, when the king was asking them, mme kgosi ga a ba botsa they said, because the Hebrew women are not like the Egyptian women, for Ba- they are very lively and they give birth before the midwives come to them. ba bo ba moraya ba re kana bomme ba ba hebera ga ba tshwane le baegepeto bone ba nna hela ba na le mathagathага So, dear friends, these women were not making up a story. basadi ba ne ba sa itirele These polelo women were not telling lies. ba ne ba sa ke What these women were saying, it was very true. mo go ne go le boammaaruri That before they arrived, remember what the king said, the moment when you are helping them at the best stool, kill them there. kana ba bolaele ga ba santse ngwana a tswa At that moment when the mother is giving birth, at that moment, kill them there. hela ka a tshola molae The instruction was not that when the birth has already taken place, you kill. No, 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 no. That was not the instruction. yaanong kana ne ba sa tewe go twe ga a sena go tsholwa molae So they followed the instruction of the king by making sure that, you know, they can only do when the mother is giving birth. ba bo ba sala ditaolo morago gore ba dire se ba ka kgonang go se dira ga go But belegile the Hebrew women, basadi ba ba hebela they made sure that they fulfill God's purpose of increasing the children of Israel. ba bo ba thomamisa gore ba sala taolo ya modimo morago gore ba oketse bana ba That Iseraele before the midwives came, pele ga babelegisi ba ta they've already given birth. ba tshotse ba belegile. Amen. They've already done everything that needs to be done. ba dirile sengwe le sengwe se se tlhokang go dira I want us to talk a little, you know, I wish we had time here e ka re nka ba re na le nako to talk, especially to ladies.
go bua le bomme. I may be a man, but I know a few things about ladies. Ke ka tswa ke le rre mme ke itse dilo di le mmalwanyana ka mme. That when you are preparing to be a mother, Ga o ipaakanyetsa go nna you mme, prepare yourself even physically. o tshwanetse gore o ipaakanye le ko It is ntle. something that you prepare for. It does not just happen by accident. Ga se gongwe go diragalang hela. You must be a healthy person. O tshwanetse o bo le motho o itekanetseng. I know you will not say amen, and it's fine. Ke a itse gore ga le ka ke la re amen, It does not just happen. ga go diragale You hela. exercise and you keep yourself strong. Wa itshidila o nna o The nonogile. Hebrew women, because they were working so hard, they were strong, they were healthy. Bomme ba ba Hebera ba ne ba dira ka nata yaanong ba ne ba nonogile. To the point that when they were giving birth, it was not so difficult, they did not need the assistance of the midwives. Mo e leng gore ga ba belega ba ne ba sa tlhoke thuso ya mmelegisi. By the way, when we are saying all these things, we are saying them with the highest sensitivity. Mme kana ga re bua ka dilo tse re di bua ka We are not discriminating masisi. against women who struggle to even carry the pregnancy. ga re bomme ba ba palelwang le ke go tshegetsa boimana ba molao. We know the challenges, we understand the challenges, and we sympathize with them. Ra itse gore go kgona go nna le dikgwetlho ebile re na le lona. But we are saying, dear friends, where possible, let us make sure that we equip ourselves for what we are preparing to receive. Mme ra re ga go kgonegang teng ipaakanyetse seo togang o se amogela. Let us exercise, let us be healthy, so that when that which you want comes, you are ready for it. A re itshidileng re nneng boitekanelo gore ha mo re go neelwang go ta re be re go Verse ipaakanyeditse. 20 says, and God blessed these midwives, Mme temana a masome a mabedi a re mme Modimo a segogatsa babelegisi and He ba. gave them households. A ba neela magae. God blessed these midwives. Modimo a segogatsa babelegisi ba. You know, the primary reason why God blessed these midwives, it is because they helped Him to make sure that the children of Israel become a nation as they were leaving Egypt. Kana Modimo na a ba segogatsa ka gore ba mo thusa gore tšhaba ya Iseraele e tote e gole. They came in 70 persons to Egypt. Ba ne ba tsile ba le masome a supa. Now, as they leave Egypt, there are more than 2 million. Ha ba tswa mo Egipto ba heta tšhaba ya Botswana. The church did not hear this. Pitagora ya More than 2 million people of Israel who left Egypt. batho ba le kana ka ba heta tšhaba ya Botswana ba tswa mo Egipto. You know, when you look at the concern of Pharaoh, you can see that it was justified. O ka bona gore tota Faro o ne a sa iphete. A foreign nation, let's say we have, for argument's sake, let's say we have some foreigners here, and there are 2 million here in Botswana. Akanya hela ba ditšhaba gone ha batho ba e seng Batswana ba heta 2 million. There will be more than you. Ba ta ba re heta. So you can see that the concern of Pharaoh was really justified. Lo ka bona gore tota Faro o ne a sa iphete, o But ne a God, tshwenyega dear sentle. friends, Mme Modimo ene wanted to use Egypt as a womb to protect Israel, o ne a batla go dirisa Egipto e le sebopelo se se sireletsang to Iseraele grow Israel, gore a godise so that now Iseraele, as they go to the promised land, gore ga ba boela ko they tšhabeng go there as an independent nation. ko lehatsheng la tsholegetso ba tsamaya e le They tšhaba go e there as a ikemetseng. nation, more than 2 million people. Ba tsamaya e le tšhaba. That's why God had to really bless the midwives, Ke sone sa na a tshwanela ke go segogatsa babelegisi because they were very instrumental in fulfilling God's purpose. ka gore ba ne ba iteta gore ba rurigatse tiro ya Modimo. And I want us to look at verse 22 as we conclude. Ke batla gore re lebelele temana a masome a So mabedi when le Pharaoh was bobedi. frustrated by the midwives, Ha Faro anong a shakgaditswe ke his plan by babelegisi using the midwives failed. a paletswe ke go tsweledisa se na ba He now comes to the people. o na a ta ko bathong. So Pharaoh commanded all his people, the common people now, saying, every son who is born shall be cast into the river, and every daughter you shall save her. Mme anong a laola batho ba gago gore mosimane mongwe le mongwe yo o tsholwang lo mo lathele mo nokeng basetsana le batho ga le ba tshele. So now these people, they were looking all over.
ba ne ba bata sengwe le sengwe. If there's birth somewhere, they will go there and check and they will take the child. If the child was a son, they will kill that child. Ha ba utlwela go te go a beregiwa kwa ba go thola gore a ke mosimane. And my dear friends, Mme this ditsala, campaign was so massive. thulaganyo e ne e tetse It mašeta. is the only strategy that Pharaoh brought in, which worked for him. Ke yone tsela hela e ne Fara e dirisa ya mmerekela. But even today, dear friends, Mme le gompieno Satan is still using the same strategy to target the male child. Satane o ntse o dirisa mo go tshwanang gore a itebaganye le ngwana a mosimane. He may not use violence and force today, O ka tswa a sa dirise dikgoka. but he uses some approaches that are so secretive O dirisa ditsela tse di sephiri to undermine the influence and the power of the male child. gore a lebele ko tlase go nna le phete ga ngwana a mosimane. Satan knows what a man who fears God can do. Satane wa itse gore monna o boiga modimo o ka ira A eng. man who fears God Monna yo o boiga modimo makes a true husband. o dira monna wa lelapa yo thwathwa. But a man who does not fear God, Mme monna yo o sa boigeng modimo that man will break his own home. o tla thubaganya lelapa la By the way, gagwe. when you look at the word husband means house bend. Kana ga o lebelela legoko le raya gore yo o hapang lelapa, The one who brings the family together. yo o tlisang lelapa When you see mmogo. the family not going well, go to the head. You'll know that it is the man who's bringing all this commotion. Ha lo bona lelapa le sa tsamaye sentle, lo thole borre. In most cases, I'm not saying in all the cases. Mo dinakong tse dintsi ga ke Because re you gore go are ngwe a le gongwe. house bend. Ka gore ko wena o bogang When lelapa. a woman jumps up, you must stay still. Ha mosadi a tola o tshwanetse o bo o iketile. You know, there's an illustration that I like about marriage. Go na le tshwaelo e ke e ratang thata It ka says the woman lenyalo. is like a thermometer. Ya re mme o tshwana le sethola mogote. Sometimes it will go up or down. Gongwe ya kwa godimo le ko tlase. But a man is like a thermostat. Mme monna ene o tshwana le seo se se laolang He mogote. regulates the temperature. O laola mogote. So when you come to a home and you see a man and a woman arguing, shouting to each other, Ha o tsena mo lapeng o bo ithela monna le mosadi ba mongwe le mongwe a buela kwa godimo. you know that there's a challenge. There's no thermostat there. Wa lemoga gore ga gona se The laola megote. thermostat will regulate the temperature in the home. Kana se laola megote se tla laola seemo mo And the lapeng. word husband in Greek, Mme kana ka segeri ka husband it means aner. Aner means someone who portrays the character of Jesus. se ra motho yo o na leng popego ya ga When you Keresete. get married as a man, Ha o nyala you jaaka are rre, declared a husband. o bidiwa goto o rre. Not because you are a husband already, E seng ka gore o ne o ntse o le rre wa lapa, because the institution of marriage is going to make you to qualify to be a husband. ka ntlha ya gore seemo se sa lenyalo sa go dira gore o nne rre wa lapa. There are some men who are married but are not yet husbands. Go na le borre ba ba nyetseng mme ba ise ba nne But there are some borre men who ba are not married but they are husbands. Go na le borre ba ba iseng ba nyale mme le borre ba By the way, malapa. do you know that Jesus was called a husband in the Bible? A lo itse gore Jesu o ne a bidiwa husband mo Because he Baebeleng? qualified to be a husband. Ka gore o ne a tshwanelwa ke Paul go nna. was called a husband, Paulo o ne a bidiwa not husband. because he was married, E seng ka ntlha ya but lonyalo, because of his character. ka ntlha ya popego The ya word gagwe. aner, which is husband in English, Legoko lone le bitswang it does gote ke not mean husband, a married man. ga le re monna o It means nyetseng. more than that. Go toa go heta The moo. one who is like Christ. Ene yo o tshwanang le Keresete. So Satan knows that a man who fears God will be a true husband. Satane wa itse gore re o boegang modimo o tla nna rre wa lapa. And also Satan knows that our families are called after the name of the husband, or the man. Satane o itse gore malapa a rona a bidiwa ka leina la ga When a rona. man gets married, Ha rra nyala, his wife's name changes to his name. leina la mosadi wa gagwe le hetolelwa ko go la ga The rre. surnames of the children are changed to the name of the man. Maina a bana a hetolelwa a ko go rra. Satan knows the power of a man. Satane o itse nonogo ya ga That's rona. why he touches the male children.
ke sone sa a yang ko go borre not with force, e seng ka dikgoka not with violence, e seng ka ntwa but with so much secrecy and so much deception. ka sephiri le tsietso. When you go to our homes, you go to our communities, you go everywhere. Ha o ya ko malapeng a rona mo tšhabeng ya rona You know, go a le gongwe. man is supposed to be the lawgiver in the home. Rre ke ena a tshwanetseng go baya He's molao, supposed to emphasize justice and order. ke ena a tshwanetseng gore a ba a bona gore thokgamo le tshiamo But di a Satan diragala. makes a man not to do his role in the home. Mme satana a ba ire gore rre a se ka a dira tiro ya And gagwe then ko lapeng. children become wayward. Bana bo ba tswa mo tseleng. Satan knows the power of a man. Satane o itse nonogo ya ga Because rre. when men become fearful, they fear God, Borre ga ba boiga modimo, communities become strong. tšhaba di a nonoga, Churches become strong. diphuthego di a nonoga, Nations become strong. ditšhaba di a nonoga. And dear friends, we are saying in Motswedi Sabbath Adventist Church, Mo phuthegong ya Motswedi, especially the armor department. I know today is a Women's Ministers Day. segolobogolo ko lephateng la borre ke a itse gore gompieno ke la bomme. Let us know that when we do our role as men, Ha re dira tiro ya rona jaaka borre, we will see this church growing. re tla bona phuthego e gola. But the ladies, the women, Bomme they managed to preserve the nature of Israel. ba ne ba kgona go tshegetsa tšhaba ya Iseraele. And I want to encourage you, dear friends, Ke batla go rotloetsa that as we ditsala. have read together chapter 1, Ya ka re badile kgaolo ya ntlha mmogo. continue reading this book individually at your home. Tswelelang le e bala ka bongwe ko Do gae. not lag behind. Lo se ka la sala ko Because the morago. Bible is going, you know, when you read the Bible from a chapter a day, Ha o bala kgaolo ka letsatsi, there's what is called a flow of thought. o ta bo o lemoga gore mogopolo wa gago a You will thomagana. understand the Bible far much better. O tlhaloganya Baebele go The gaisa. Bible explains itself far much better Baebele a itlhalosa. than when you read the Bible topically. Ha o bala Baebele ka dithogo, When you read the Bible, one verse here, another verse there. o bo bala temane nngwe ga le temane nngwe ga le. Read the Bible a chapter a day, E bala kgaolo ka letsatsi. and the Lord will richly bless you. Modimo ta go So as we segogela. are going to be serving with you, Jaaka re ta bo re we direla are going le to be bone. emphasizing that let us read the Bible. Re ta bo re rotloetsa re thomamisa gore a re baleng Let me Baebele. make a suggestion here. A nte ke ntshe mogopolo. I want to encourage all of us Ke batla go rotloetsa mongwe le mongwe a to rona have our family devotions in our homes. gore re nne le thapelo ya mo lapeng ko gae. Devotion in the morning, devotion in the evening. Maphakela le maitseboa. I'm going to request you to say amen. Ke a go kopa gore lo re So that amen. those who have not been doing that, you can start doing that from today. Gore ba lo ntseng lo sa dire lo dira jalo go simolola gompieno. And if you have not been doing that, let me suggest what you should do during those times. A nte ke lo bolela gore lo direng jang. It is just a proposal, it's not a prescription. Ga lo patelediwe ke You can do mogopolo. what works for you. O ka dira se se go berekelang. In the morning, read the Bible, Mo mosong balang a Baebele. chapter a day in the morning. Kgaolo tsatsi le letsatsi mo In mosong. the evening, read the lesson study or go through the lesson study. Maitseboa balang thuto ya Sabbath school. So if you do these things consistently, dear friends, Ha o di dira tsatsi le you will letsatsi, see how you grow spiritually. o tla lemoga ka ga o golang You ka will see teng. how you're going to be revived spiritually. O tla bo bona ka ga o tsosoloswang ka You know, teng. sometimes people, especially Adventists, they will tell you how low they are spiritually. Ba ta ba go bolela baditi ba go bolela ka ga ba leng ko tlase And ka then you teng. wonder, don't you have a Bible at home which can revive you? A ga ona Baebele ko lapeng e ka go You know, tsosolosang. there's some people who expect a pastor and elders to do miracles for them. Go na le batho ba ba sologelang bagolwane le baruti ba ba direla My dear kgakgamatso. friends, I want to tell you this, that we may not be able to do that. We may be limited because we are human beings. Ke nte ke le rurigaletse gore re na le dithaelo ka gore re batho. Let us read the Bible for ourselves. A re ipaleleng Let us Baebele. take responsibility for our spirituality ourselves, A re tseye maikarabelo ka semowa sa rona so that we may manage, we may be in control, we may be in charge of our spirituality. gore re tle re tseye taolo ka semowa sa rona. Never blame any person O for seka wa you being supa o low tla in ka your monwana. spirituality.
o se ka o sepaupe ka monana gore o ko tlase mo semoyeng. Individually in our homes, let us take responsibility. Ka bongwe mo malapeng a rona a re tseye maikarabelo. And let me say this to men that are here, husbands that are here, fathers that are here. Nte ke bue ka borre ba baga. Make sure that from now henceforth, Tlhomamisa gore go tswa you gana go take apela. responsibility that there is worship in the morning and also in the evening. Tlhomamisa gore go na le ko ba maphakela le maitseboa. And by this, we are not saying, ladies, just relax. Ga re reye gore bomme jaanong le boele ko If morago. your husband is lagging behind when it comes to spiritual things, take control, take charge. Ga rra ga gago a go ga dinao tswetswe emelela o dire. Wake up the family in the morning and say, let us go for worship. Tsosa lelapa gore a reng go bangwe. It is the time for our devotion in the evening. Call them together. Ba bitse maitseboa. And by this, we're also saying, we're not saying, children, relax. Ga re re bana le lona le thakgasele If your hela. parents are relaxed, they're just at home. Ha batsadi ba le mono hela. We listen to tota. They're just so relaxed when it comes to spiritual things. Ba iketile hela ba le ko ga Take tlebele. responsibility, children. Tsa taolo ba. Children, are you listening? A lo reditse bana. Take responsibility and say, Mommy and Daddy, it is time for devotion. Tsa ntaolo lo re mama le papa ke nako ya ko bangwe. In the morning and also in the evening. Maphakela le maitseboa. Don't be in such a hurry that you don't have time. You know, there are some people who make a mistake for themselves. Go na le batho ba itirelang phoso. You know, communication is in two ways. Kana puisanyo ke ya batho botlhe. You speak and the other person speaks. Wa bua batho motho o You mongwe a ba cannot bua. speak and then don't give the other person an opportunity to speak. Ga o ka kwa bua o bo sa letele o mongwe. There are some people, because they're in a hurry in the morning, they only want to speak to God, but they don't want to give God a chance to speak to them. Go na le batho ba bangwe ba tabong ba tabogile ba bolela modimo ba mmolela bona ba batho modimo a ba So they bolela. just pray in the morning and then they rush to work. Ba rapela be ba tabagala ko tirong. They don't give God a chance to speak to them through the word by reading the Ga ba word. neele modimo nako ya gore a bue le bone ka Baebele. My dear friends, Ditsala. if there should be any open communication, it must be two ways. Ha e le gore puisanyo e tshwanetse gore e nne puisanyo, e tshwanetse gore e be e Yes, tsamaya. speak to God through prayer, Bua le morena ka but thapelo. also give God an opportunity to speak to you through His word. Mme gape letella modimo gore a bue le wena ka lehoko la gago. May the Lord bless us A modimo a re segogale. as we go and implement these things in our lives. Ha re a go dira dilo tse mo matshelong a rona. Amen. Thank you, Pastor, for that beautiful sermon. What do we say to that, church? And now we shall make use of hymn number 31.
Rara wa rona yo boitshepo ba go tlotlo le kgaleletso ra go dina o re neetse le go la gago o re gakolotse lone le go le o rileng re le rute ha re ntse ha batshe ha re tsamaya ha re tsoga le ha re robala ra go leboga morena mme le thuse gore le bone bonno mo ditlhaloganyong tsa rona re tabo re tswa gone ha morena re lopa gore o tsamaye le rona mautelo botlhoko a gago le bolong ja gago bo tswe le rona o bo re buise gape ka nako yo laotsweng ke wena re lopa se re sothe re sologela ebile re dumela ka nna la ga Jesu amen.